Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan latihan pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Jumat 18 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak jitu yang dimobilisasi terus dilatih di wilayah Novosibirsk. Selain itu, selama latihan praktis, penembak jitu meningkatkan keterampilan menghancurkan tenaga musuh dari berbagai jarak. Yang dimobilisasi sedang berlatih menembak dari posisi yang tidak nyaman. Penekanan utamanya adalah untuk mengajari penembak jitu cara mengenai target dari tembakan pertama pada jarak jauh dan menengah. Jelas narasi unggahan. Наши погодные условия, мы практически готовы к... инструктора с опытом, готовка очень хорошая. Где-то замаскироваться, позицию, собрать ложь, то есть очень много нюансов. Правильно изготовиться, правильно лечь на готовку, привыкнуть либо в массаж, без двигателя, либо без упора. С руки, сидя, без упора, с колена, без упора. Так, 400, 500, 600, 700 метров. Необходимо учитывать поправки на ветер, температуры для точного выстрела. Терпение. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.